Bhí néalta dúch daratha criniú san éir, bhí grían rí tairí gal líon sa spéir, agus gas bhí na héite, na hacú hín glá, a ní chluinir an éire fan na cladí go deá. For a kick off, I hate talking about it, because they were all my own mates. We were all run about like a one team, acting and football and all this kind of thing. I saw this gruesome sight. I looked, there was bodies and parts of bodies all over the place. Dúine bhuitir a bheith isteach a bhálachtaí bhí dúine danú gur mala dúine hanig garú, na hanig a Tubáiste Baile Mhánais. Nes níor an sin a bhar lethe dúine. Tá pobl wala dú I dtí ar iesceal agus aitheantas an stáit don damáiste bhilteanna a rinneú daofa. Seo Baile Mhánais, Baile Farin chasfarige an bhla dú an ggéalteacht chun an ngáil. Dúige ealainn ton nach bhfuil an muinteú na héite álachar. Creidir an coideachú sin ggólan éileacht sin trúilíthe ar bhela ag tragaid bhilteanna a tharla insin I mí na beltaine 1923. Tragaid a bhfuil cimhne ar go dtí an leithniú héin. Tragaid darla maran nar cheart tharlú ar chorbaí agus na darla hau dem na húdarais am na nual goshi mar ba cheart.